Biyag ti tao. Roland, pangaasim, di na kumapanahuan. At dan anak ta, kabaalam ka di timang panawlatan kada kami. Pasensya kan lira. Ngam sakti nagbidot. Kaya't kontag balbaliw. Ngam kasano kami matan kinidayaan na. Balasitangan ti anak ta. At dan nakam na. Ita kadipay ama panunot mo timang panaw kada kami. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan kalira. Jakayam kabailan na ibati ni Viola. Isong agsubli ako na iti denana. Gapo ka di tadda kabaalan da iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang. Saan kayo abay-bayan nga gina? Tulungan kay lata. Nga masapulapot de kon ti relasyon ta. Amamumat ni Viola. Ang mga ano niya tiramiden na agtali na udak kada kayo. Ang di kagdanag, tadyak baybay anti pagrebengak iti anak ta. Pangaasim, Roland. Diyak kabailan ama pukaw ka kanyak. Siyak laangan ti Piliam. Baybay amon ni Viola. Sana mabalin, Lira. Iso ala dingitek. Apay ngay apanawan da kamin. Di na kami kadin ipatpatag. Pasensya ka na, anak ko. Maawatam tumatlang, ti kayat asawan na ito ay mapaspasama kiti pamilya tayo. Ngam, apay ngay apanawan da kamin, Papa. Pasensya ka na, anak ko. Kasapulan. Isa sorry, anak ko. Mangan kayon, Mama. Husto daytan apanagsang-sangit yu. Tauraan niya pa'y taramiden tayo. Talaga adin na tayo nasublian ni Papa. Tamas pinili na di babae nang amda tayo. Anak ko. Diyak nga mininamnama mapasamak ti kastoy. Kunak no agnanayon ti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Ngam saan mat gayam. Kagurgurak ni Papa, Mama. Kastamot tan di babae na. Apay ang naramid na tikas jay kadata. Saan ta kadian na patagkan ko, ana? Di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Nasakit lang para kanyak tinapasamak. Nga maawatak ni Papam. No siyak, Mama. Diyak maawatan no apay nga imbati na tayo ni Papa. Iso akagurgurak. Ado nagundaway ti impaay ko kan Karolan. Nabayag mat apanawan anay lemlemeng yu ti panagdenayo iti dayja alira. Ngamtay kunada nga rudan, awan ti palimod adin tumay butaktak. Viola. Kinunakmatan kan ka idi, amang ampun talaangan iti ibilang tanga anak, taamok adi ka maipaayan iti anak. Ngam di mo mat kayat. Gayam, sigudan nga daputot mo iti sabali a babae. Agiyaman ka ta di ka indarom. Uray kas kasano masyanak mo't iti dayja babae kan iti anak na. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Viola. Kat pangaasim, tadi na kumalapdan amang suporta iti anak ko kanilira. Uray da lang ti may paay ko kadakwada nga gina. Sana bali, tadya kong subyan ni Lira. Makamuka. Ngamtay bukod mo akwartat usaram. Tadyak ipalobo sa kwartak matlaang taramatem apang suportar mo iti anak mo. Laglagi pam nga amin nga dakan ka naggapu amin kanyak. Tawan mo't ikarkarit mo kinabaknang mo. Viola. Pudno mat saan ka di? Iso adi mo kayat asinaan ka tamabutang kang agrigat. Ngam napuskul ti rupam. Tamaalam pa'y latag babae. Diyak kayatan tiriribok, Roland. Isa pang asim. Maudin day chay. Wan, ikarig. Pakawanan na kuma. No di mo kaya tagsubli ti kinarigat. Di mo ulitan ti inaramid mo. Mama, no marigatan kayo amang paadal kanyak. Mabalin mo't nga agsagdeng aklatan. Diyak ngamin kaya ta makita nga agbanog kayo, Mama. Kabaila ka na ko. Di naklata ni kaskaso.
Maikaw aklaan. Aging kakadiita kat diyo pa'y lamalipatan ni Papa. Naragsakan iti sidong ti babae na. Namimpinsanan alinipat na tayo. Ita, maawata ko no apay asumagmamano lang nga aldaw nga agawid dito'y balay. Tadamot gayang babae na. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Amamlat taday chay. Mas daawak man ngamin kada kayo, Mama. Apay adiyo inlaban ti karbangan tayo kan kuana. Apay nga intulok yulatan ti panang panaw na kada tayo. Awan maarami da kanak ko. No di natan kayat. Di ta mabalin nga ipilit ti bagita kan kuana. Ala, di ta kuman pagsaritaan ti may papan iti dayta anak ko. Pang-asim. Adday ta kayo manan. Di manan kaya tapagsaritaan ti maipapan iti dayto abanag. Ala, maturog ka kiti anak ko. Rabiin. Nakaturugan ti anak ko. Aging ka ita. Di na pailaan mo ti may papan iti kinatao na. Ti kinatao na amay salagayam nga anak iti ruar. Naimula iti panunot ti anak ko. Ada kami ti pudno a pamilya ti amana. Ket ni Viola ti kabit. Kasano day tuyan? Anya ti pamayak amang ilawlawag iti amin iti anak ko. Sigurado agumura. Ket amang ano anya ti aramiden na. Tiyak kayat nga grebelde ti anak ko. Tiyak mo ti rumbang nga aramidak. Kumusta kayo matan kini Ma'am Diana? Kas di lata Agtintinulong kami lata para iti panagadal ko. Ta pinanawan na kami matan ti amak. No kasta, saanan ang nagsubli kada kayo ti amam? Saanan, Jane? Simurot nga minan iti babae na. Kat saanan na nagpakpakita pa'y kada kami. Diana, Imbagkit ti atay inutan na maliplipatan ni Mama ti inaramid ti amak. ngamsi ka, madlaw adi ka pa'y nakalipat. Di mo ka di pinadas nga inawagan? Kumusta ang latamat Awan ti rason tap na awagak pa'y laang. Amang ano tay babae na lang ti makasungbat. Kan may sa, awan panggap ko dumawat iti tulong kan kwa na. Itay pa'y ngagbusbusin na dahito alugan dito ayan ti waiting shed Asino nga tati busbusinaan na? Jakmat ngamin malasing ti tao iti unag tilugan. Tatinted ngamin ti sarming na. Jane, Sir Roland? umasidig ka, Jane. Uwan, sir. Ay yamanak na naranaan kamatlangan ngagmay maysa. Umay ka diti unang tilugan, ta dito itang agsarita. At na napatag ngay magakin ka. Pasensya ka na. Sikati na sitgak, ta amok anasingad kayong aggayam ka ni Diana. Agtalakakan ka. Sir, Kaya't ko ti tumulong para ti panagadal ni Diana. Kaya't napanunot ko ababain kan ka, matulungak. Ngam pangasim, ta di mo ibagbagakin ko na ti panagsarita ta. sir. Mangtedak iti kwartakan ka. Kaya't pagparangam asikat ti mangtultulong kan ko na. Kasanon no maamon na, sir. Saan? Awan to ti sabali apakaamuan na iti daytoy. Malaksid ni bagam. Amok matket di ti mangidulin iti sekreto, sir. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Api anak ka panimid ka? Adda ka di parikot mo? Kasano, ag-finals manan, ngam kurang pa'y tayo na urnong mikan ni Mama apagbayad ko dito'y pagadalan. Si Kangay, nakabayad kan? Wala. Ngam no kayat mo. Pabuludan ka pa'y laang. Amumot nga awan pangalaak iti pagbayad ko.
Kan may sa pangalaam ko maiti kwartam ngay kat amukmot nga eksakto lang nga allowance mo ti kwartam. Ha? Eh, kwa. At the part-time job ko iti online. Ha? Imbag man, tama isa par mo pa iti part-time job. Wala. O anya, pabuludan ka, kayat mo? Nudyak mabayadan ngay. Di ka kadi madanagan, ta saan ka mo't asingiran. Di uray utang kalimutan kat mabalin. Ha? Sigurado ka? Wan, ala, di kan agparikot, wan. Siya kun ti makaamu iti bayadam dito'y pagadalan. Di yun pagparikutan ti pagbayad ko iti pagadalan, mama. Ngamin, pinabulutan nak ni Jane agayim ko. Anya, ay kat dasaya at ngarud ano kasta anak ko. Sapay mariribo ka na ko namang pampanunot. No sa dino ti pangalaan ta iti kwarta. Di yun pagparikutan day tataadan pagbayad ko. Alang arod, kat di ka madanagan. Yurnungak ti pagbayad ta iti gayem mo. Ta nakababain mo't no saan ta mabayadan ti utang ta. Sir, naitod kun kin ni Diana tay pagbayad na iti pagadalan. Agyaman ak malasang ko. Ala, kastila tangarudan ti aramidan ta, tapno awatan na ti kwarta. Tanusyak ngamin ti mangyawat iti dayjay. Sigurado adi na awatan, takaguranak ti anak ko. Mama, aldawan, di kay matla bumangunan. Ay, medyo madit ibagbagi ka anak ko. Naarbisan ak ngamin iti kalman. Ala, kunakmat na diyo baybayan ti bagiyo. Diyak kayat ngagsakit kayo, mama. Agimbagak matlaang anak. Pasensyakan. Diyak nakaluton iti pamigatan. Nakaluto akon. Nanganak pa yan, ah. Kat mapan ka agiskwelan tamangan numaladaw ka. Diyak kayat apanawan kayong agmaymay sa dito'y balay, mama. Di nakpakadanagan anak ko. Maimbaganak matlaang inton madamdama. Yinanak labasit. Tamangan nubannog ko laang daytoy. Sigurado kayo, ah. Sana bale, sa paag to ti agawid apaman ama dismisak, mama. Apay ngagdardaras ka, Diana. Kun apay akas lamadanagan ka. Ni mama, maululaw ka no. Ipan ko iti ospital. Anya, nukas na, kuyugan kan amapan iti ospital. Agyaman nak Jane. Ngam kasanon ngay numakonfine ni mama. Pangalak nga iti kwarta. Sapay imbayad kundi ti pagadalan di impautang mo kanyak. Ay na, di mo pa kadanagan dayta. Tikit di pan naka-ospital ni mamam ti una apanunutan. Maidiskitaran ti kwarta. Agyaman ak manan, Jane. Dakkel ti may tultulong mo kanyak para iti aginak. Nupay anayo ak iti sinong da. Okay, kumustan ni Nanam Alira? Nasaya at mutan, sir. Nakaruwaran iti ospital. Dakkel at tulong tay kwarta nga itadyo. Mangdadak manan iti kwarta. Atoy, Nagadun ngay, sir. wen, tamangala kamutan iti kwartam dita. Ay, nakababain pa yun, sir. Alagit din, awata mo. Agyaman nak nga rod, sir. Sana bali, itad ko amin dayto kin ni Diana. Jane! Ni Diana, sir. Anya ti kaya tasoon day toy? Oh, Apay akadwam day tatao. Diana, denggan na kuma. Diana, anak ko. Di nakawagan iti anak. Tamanipod iti pinanawam ni mama. Linipat kamutan nga amak. Ha, Isu ka di ti pagtataudan ti kwarta ngayon inted mo kanyak, Jane. Di kaglibak. Nakitak ti panangted na iti kwarta kan ka. Pakawanan na kuma, Diana. Diyak mo't mapagkadkadan ti amam. Nang runa kat makitak amarigatan kayo nga agina. Nang runa idi na ospital ni Nana Lira. Inikan nak iti kwarta nga itad ko kano kada kayo. Tapno adabos-busan nyo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Jane. Ala, kwenta amin nga niinted na kwarta kanyak. Ta isublik matlakan kwa na. Diyak kasapulan ti kwarta na. Saan kumamot akas ta, Panunutom kumatiinam. Marigrigatan amang isaksakad iti panagbiagyo.
Di mo pagariyon tigura iti kaunggam. Naggapgapwam manen. Viola, di mo't adda tulagan ta. Asustentwak ti anak ko kanilira. Ngam di ka madanagan. Taagga po iti mismo abulsak ti itid ko akwarta iti anak ko. Rombang laang. Tadyak kayat agarawan ti kwartak. Di nak mababalaw no apay akastuyak, Roland. No kumata di nak linuko, di saan kumaana po ka ti panagtalikukan ka. Saan agaputagul uli makaklatan kat jakon ammo dagiti araramida mitiliklikkudak. Pakawanan na ko ma, Viola. Mabutang ka nga agrigat mananan niya. Iso akasta una pa nagpakawan mo kanyak. Dahil ta kanila ta akanayunan ti sinsidir mo kanyak. Mabalin mat kat awaya-wayaan kan. Ngamne, dahi talakawas mo nga insuot mo ti alaam, Roland. Malahos ton. Sa bali man ang tinagturturungan ti saritaan. Diana, anya ka diti aramidan ta dito'y balay da papam. Kinunakmat kan ka nga isublik ti kwarta nga inted na. Adda nagutangak, Jane. Ingkarigatak timutang iti kwarta. Tapno dala pagbayad ko iti kwarta ti amak. Apay lang amin. Saanin, Diana? Adda mat gayam kabailan ti kabit na. Dakkel ti balay na. Isumat lagayam at inalikodan da kamin. Tabak ng gayam tinangisukatan na kada kami. Anyat masapol yo. Siyak ni Diana. Ti anak damamak alira ken papak arolan. Anya. Apay, anyat masapol yo iti asawak. Umay ko isublitin inted na kwarta. Tadyak kaya ti makautang iti na imbaga nakam ken kuana. Siguro, naragsak kay tan. Tasika ti pinili ti amak adenaan na. Naragsak kan. Tadda dinadaal mo a pamilya. Aniya. Ha! Nagpuskol matan ti rupam amang ibagay ti kasta. Si kapay nga nakitirwar tinaturad amang ibagay ti kasta kanyak. Ha! Jay inam tinang dadal iti napinta sa relasyon may ti asawak. Tanakikabit iti amam. Anya? Ala, pumanaw kayon. Tadyak kaya tamakita ti panagrup-rupayo dito balay ko. Mama, kasano na pasamak ti kasyay? Anak ko, pakawanan na kami kumaiti amam. No nagilimod kami kankan. Pinagparang miada kami tiligal nga agasawa. Ngam sana pod no dayta. Husto ti imbaga ti asawa na. Nagpaayak idi kas babaunan ijay dakkel abalay. Kat nasikugandak ti amam. Agasawa da idin kin ni Ma'am Viola. Anya? Nabayagan nga inkid-kid dawak iti pamakawan kin ni Ma'am Viola tinapasamak. Nga maawatak no apay nga aging kaita. Kat nasakit pa'y lang tinakam na kada kami. Nang ro na kat adda ka nga anak mi. Nagdan na kami iti limad iti amam. Ngam naamuan na dayta. Iso ang agsina kami matlaang. Ngam ita. Maaklon kong tigasat ta. Asaan apara kadata ni papam. Tadakit nga rodim mo na a pamilya na. Arumbang adenaan na. Naimbag nga orasyon, Nana. Ha! Si kamanan. Di mo't binalagan ka na di ka nagpakpakita dito balay. Diyak kaya ta makita ti panagruprupam. Si katibunga ti panagbasol ta sawak. Ma'am, pagkawanandak ko ma. No nakapagsauwak iti sana nasaya at kada kayo iti kalabas. Kat pakawanan niyo kumamad tandag iti dadakkel ko, ma'am. Langro na iti inak. Amo ka napasaktan da kayo iti kastaunay. Iso asya kung tagkid daw iti pamakawan para kadakwada. Agpakpakaasi ak nana. Pagkawanan niyo kumandag iti dadakkel ko. Ma'am Viola. Lira. Sa anak amao mangagkidkid daw iti pamakawan mo. Ma'am Viola. Gapo iti nagbasulak kada kayo. Agparinto mga kiti sangwanam, Ma'am Viola.
Ala, tumakder ka di talira. O sige, napakawan kayon. Amok nga damot nagkuranga kiti asawak. Tajakket nga rod may paayan iti anak. Iso abay-bayan yun dayta. Bumakot akon. Kat numabalin, jak kayat nga adda ka apak. Nga adda ka gurak, wano manggurgura kanyak. Iso sige, lipatan tayon tinapalabas. Mga barwanan tayo amin. Ma'am, agyaman na. Ma'am Viola, nupay tartari kagaya ka mabukal kumamanan ti pamilyami. Maawatak itan ti amin. Nang runa ti marikrik na ayo. Jakmet kaya ta bumakit kayong agmay maysa. Sana bali ta daag mo tinakadkadwa ni mama. Isong agtalinaad ni papa iti puderyo. Well, Viola, jak kaya ta panawan kang agmaymaysa. Saan nagapoy ti kinambak nang mo? No di kat gapo ta amok nga agmaymaysakan no panawan ka. Kaya't ko asulnitan ti amin na nagkurangak. No pa'y di ta naandaan iti anak. Agyaman ak nga rod no kastarolan. Kat pasensya kan. No agkakasakit na sarita ti kanayon nga ibagbagakan ka. Bunga lang ti sakit tinakam ko dagichay. Kat si kamat Diana iha. Nawaya kalat nga umay dito balay. No kaya't masarungkaran ti amam. Kat no ada ka sa pulam. Di ka kumagbay na mangibaga. Tas idadaan kami iti amama mang tulong kan ka. Oh, agyaman na kunay, ma'am. Di mo pagtalinaadan ti gura iti kaungga. Waya-wayaam ti pusom kat ayat ti pagariyam. Tanaragragsak metlaang ti agbiag na awan impanam asakit tinakam. Alagagayam di tan tinagpatinggaan di apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.